ibadah hana sangkut supaya tepat ibadah hana sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntut ilmu benatan farad ain, tuntut syedara bandurata dengan yakin. Agama ina wajib tanya pada hanajun supaya tepat ibadah hana sangkut, supaya tepat ibadah hana sangkut. Allahumma tunjutun ana tajubabun tajubantengku menyamaku rahanajun menyoga satim wajmaku nabi upah hadis firman menanggakan kamu pegang. Hadis firman menanggakan lipat Allah tuntut ilmi benatan farad ain, tuntut syedara bandum rata dengan yakin. Agama ina wajib tanya pada hanajun supaya tepat ibadah hana sangkut, supaya tepat ibadah hana sangkut. Allah bersia-sia tepelaratan faedah mengaji turi Allah Nabi mengayat menyukar raya anda tanyakan lagi مسك مكلت بطلاني بقولي مسك مكلت بطلان تهوين تنطر الشجرة بندم رتاد dengan yakin. Adangaiنا wajib tanya pahanajun supaya cepat ibadah hana sangkut, supaya cepat ibadah hana sangkut. Dan janjung anak orang madrasah mengajar syada ilmu agama bintayudile minta nafaqah tayu samarah dengan kerja, tayu samarah dengan kerja. Wahai ayalun, wahai bundalun, ana natulung jalan agama, nerjaja ana ubat palbut, mana ibujud ilmi agama, mangan ibujud ilmi agama. Benayu minta ilmi fiqah kadang badaya na inta sigra
Sejak sekolah sampai kuliah, mengajar syeda ilmu dunia, mengajar syeda ilmu dunia. Wahai ayah wahai bunda lun, ana nak tolong jalan agama. Jajo ana ubat tempel ber, mangat bujur ilmu agama, mangat bujur ilmu agama. Getanya hundip adik mertua, bersagai susah sinolam dunia, menyana ilmu hundip muda, mitana faqal ke hundip gata, menyana ilmu hundip muda, mitana faqal ke hundip gata. Allah adilun sayang, berdoa menuntut, berdoa tanya berdengar sekolah, bela lo sabi kaduba empun orang ya hanya seperti kata, bela lo sabi kaduba empun orang ya hanya sulingan basyar. Allah benar tak ingat pemangan ayah ilmu tak kebang ke ana benar andana harta ana faedah matan tak kebang ilmu agama andana harta benar faedah matan tak kebang ilmu agama. Allah adilun sayang, berdoa menuntut, berdoa tajabur dengan sekolah, bela lo sabi taduba empun orang ya hanya seperti kata, bela lo sabi taduba empun orang ya hanya sulingan basyar. Urang si demi ke anak mesena usaha di anak demi urang si pisang putih maharga najoba si kula manyang mangada senang hati kata peblok kebelah dom kadang dom tanah belang kepegala, dom tanah belang kepegala. Orang si demi ke anak mesena usaha di anak demi orang si pisang putih maharga. Letar orang baca menyong hana gehira ke orang tua dalam rumah hanga bintampan getem intar bapanti jompo, getem intar bapanti jompo. Orang si demi ke anak mesena usaha di anak demi orang si pisang putih maharga. Bertaingat wahai rakan beromanan tak kerja, bela gesi marin kundang nyoka senang tua kepoma, nyoka senang tua kepoma. Orang si demi ke anak mesena usaha di anak demi orang si pisang putih maharga. Allah terjadi baca menyong lepeng lam jarat tua kepama gata be'manan hai adong hudem tanyo lam durhaka
hanya lam durhaka urang si demi keana mesena usaha di ana demi urang si pisang putih maharga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.